Facebook Live. Right. Nimbul pinakatalanga na parang di kiro chukumena no ni radio and VTFM 92.2 FM. Betul. Nandrendre ngamodengo na vito ko ni binaka ni biskete kana binaka Iyo. na Bakers Fresh breakfast crackers Yeah. kene ngunu ni berisini number 2 and nanda bunua Pacific Energy we are who you are. Terus kalau mereka mana bawa di bina kabir tu na kandaru atau may bayi tabi cuman dari ngamu ni ngau nambungin nanua. Go atau kau sartu ngamu atau giri atau tu mana bela buni bul makau may Mikael ngau bul may saukasa. Ada betul tak kamu tu mikir? Na pono ni tu lampu sudi ay Mike na bul makau you have to draw the milk down. Yo ngono go atau lampu sudi tal cinggo may saukasa na kabini kuah. Ela buku ngani kela pa maru tegi cinggo me vangala la tegi na sudu mana serena na bul makau ya lewa. May sao ka sa tailebo. Ni bulu na bio kani lo mani lor bito kay taxi na minibus. Rebo ni bus kemi ka sarkelan rebo na pasindia. Ni sakita ba kena kabini ko. Kila irnan reba ouch. Iyo. Irsandu ba kamera sakila tu nang ngono. Mena ono kina bitu. Iyo. Ena mundi tikina porombuka. Kaya bakar pontu juga mini bus, sena Right. taxi, sena basi. Iyo. Irsandu sikinala cukup ben reba. Me onta kana VTFM. Eu gay tumbal to may tawon ni. Sana mga ni sa tang gumesa pole na bus tip ko no tamang gonden ring amadim. O bango ye na na go out so rocks. Ono bang rocks. bulot ni veke muni na pontu juga na basi, veke muni na pontu juga na mini bus, kena taxi, sangkai cuki vale. Gore. Ni sa suka na taka na singa vukilulu ni kuwa, ni katini katolu ni singa. Iyo, dor. Rada manda endo no tikin singa. Iyo. Katini katol ni singa ni vulo se pita masa sanga talinge wari kenta runa ngauna nona tantan rucin tu go Right. darungai kenta talanga salang tale na sere ni singa so Merry Christmas kena Happy New Year. Ano ba na tsiko mo kasi ambulati ko yo arnayan ra ve kitio ni mbati wale. Kera serre men no mikin o kamini meli moape roto sar tsuga mo ngo klamen doro bo no tani sar sa ya wasar klebe. Iya. Wani mbuku ngango do bula binaka. Orisi se kitio ni mbati wale ena kabede dai. Orisi tamay faith ken no matabubale. Pagano ni binak chen bi kem ni lele usar message church mo imbalati ni ko tat bawo istagati ko na ngo profile. But that's okay. Bulu binaka be nrabo ni LT4140 bingrab tangon city suba. Sengan indo dala tataltungan nanden renga modiengo apisai Suliano. Songori. Auna bang bolo taltunga na banandra binimbasi rongole bina city ngoi suba. Ote. Bolo bina ka Rokoniki na lama nimbasi na JM229. Kuan rebe chika nambasi ni nasese na be singa todo ko sa rosin kila na ruta da bambadi toru chika ngongo ngo. Right. Suba ba lebu na be wakau ba lebu suba. Se na ruta da banga on rebe chika na Rokoniki ni sam bolo bina. Onre bongo na beo kanya solbi ko endono na ganimata. No na matelelo kay donyo ko dono turang ni balang ni bonde no na mbasi. Ngaro mo mamano na kanital no ni se pambulo berto na lalango. Bulu binaka na ngole salwa kini wada nanden renga modi. Ura ta manda na matanggal ni reply bango. Thank you. Kito na squad ni Malolo Island Resort kitchen staff. Kito na squad ni Malolo Resort kitchen staff. Tungiri foto kalabeti o chope. Niko chale sitibeni. Segunda kilo neto liu osaki usakate. Kito na boni staff. Arto bem grabito may matasawa sa na beach ba tuwing ngo Malolo Island Beach Resort. Kila kento kilangan ko kento nongo ni kento kilangan ko na mateli. Matelelo yo. Mateli se sunglass. Sunglass. Kachi baka no mungani. Iya. Kuna kene pos tu nongo no. Gani Kachi mata. baka no mungani, gani mata. Iya. Kachi baka no mateli sunglass Iya. Ya, ngai ngamo ko ke bala ngi reda ngone na mateli ni Rokoniki. Iya. Kono no reda mo, hey bro, I like your shade. You got a nice shade. Tu go shade? Yes. Shade of sunglass. Shade, we call it shade. Ko sanggan no juga ko na shade ni bakuru. Iya. Gai bola kan ni butu ko talo keba lagi na no mateli. Iya. Sin bro, hey bro, yeah, be careful you're gonna step on my umbrella. Awas samtang ko na shade na barur na umbrella. Salah ko cikun nambasi saling ulit ang talo ko ya. Na shade ya na matililo. Yeah, na shade. O tiyan kay luto ndakuni nrebo na matililo. Yo kay balangi. Ndakuni nrebo sarang dami dokina. Aray no rokoni kan rebo chiko ba mo. No nanggangalo na kay balangi ko Ya, butu ko na mateli. Kay mateli sule. Excuse me sir, right tunga ko na lilo. Excuse me, sir. Because be careful, you're gonna step on my umbrella. Kurang kira mo naman tapo pinakatiwala mo na beto ko ni pinakarin biskete.
kana binaka na Baker's Fresh Breakfast Crackers. Niku sa baka kay mo chene kami niku. Niku be ngunci. Kuni ngula daba na kemu lava ni ti to kondondo na biskete ngo. Na Baker's Fresh Breakfast Crackers. Be kemu ni tal kana re ni lori roko niki. Kono wala ngo. Ni sabe na kachi metawa na wai ni nomumbasi. Bakona na nomumbasi kin Pacific Energy Service Station. Baleto Pacific Energy, we are who you are. Driving ang modeng kung menito kani Mike Rando. Ouch, mama. Ni isang bulo pinakatali. Ni bulo pinakang ko nandren nga modeng mo na bito ko ni pinakachungan ni biskete kana pinaka na Baker's Fresh Breakfast Crackers kin ngun ni bensi dito to kana number 1 Pacific Energy, we are who you are. Na itabi ta mga ikong karapos ko na kami ni kuwa so sa yang ko na tungko kana non rabani ngun yang ko na so sa veke meni na nau na non tapi pal ni kurro sengai tebu chungo na imbini kana sa bakro tu na ipakai kabi na kabi ni kuwa veke meni na sengai bondo chungo na basi sa bakro ni na sombutale memba dimbuno oni ni bina kachuga ni na lo meni basi lo meni minibus na taxi na moto kanga bakito ke mai vale sa ngoli chuki vale ni sa sukana job na ndo tala na singi ni takata kendai nan ren nga modemo sa kinda pagi ko tal chuka ni so na o Mr. Vukingo sermen numikina mana toka o nambare ena korro o waya lebu mana yato sa mbalabu ka keto wai tingo e wai yavilo toka pambibi keto kersara na makumbui taisinga ena benumene Mr. Vuki ena kabini ko apisai suliano mbulbenaka pa ni minato LT 4140 wanu ni minato tunga bi Kaufuti William Samsung Australia Samson Nangida. Oh man, sa lebu taleko, but that's okay. Na mana dimana tantu nanda dengan model mereka berikuah. Christchurch cukup cuma ingo na job, kami cukup bisa losi. So pangan ni bina cuci bikem do na kami dai. Au testa ki kunga, bati ko sala cuma ni suraja. O Christchurch, cukup na North Island se South Island of New Zealand. South Island of New Zealand. Iya. Dola uno tal kami New Zealand judul mana iko ali tu kina mai. Awal tu Timaru, lako lebih gerah benar tu Fiji Day. Au sa job juga. Sarto bangara mendole MC tak bertemeran combine tak the Fijian nationality here to collaborate with the Fijian nationality in New Zealand to be multiplied to the nation so that New Zealand knows that Fiji is in New Zealand. Woi, sangali apa pun itu? Osa moleka, osa induri tuan na hall ra oso, erna turanga no kanta na basu, turanga marama. Rasan mawi kay walangi kay bitsiloma kay walangi sa kala nanduin di ure datu osa gandur. Ladies and gentlemen, I would like to thank you for inviting me to come and MC your Fiji Day. But remember, my English is 6%. Now I'm broken English tegirtengka. Lida mo na songa sara mix but nirtali taka na broken. It's not a broken English. Bakay maruta ka linda baya. Timaru It's like that, Timaru. Timaru cuki South Island. South Island. Au sa lesu cuma ni suranja, au sa lesu cuma au sa butukin North Island ya. Sember butu na South. Au sa nrebo ko tal nga may Auckland di pokan doi Wellington, le sara Wellington Sevens. Sandina, iku mo do umbulo na kana porong utung kari may Windy Wellington. Yes. Na lodge ngona Porirua Lodge. Wow, taka po hafole. Ni na katuyani. Total nga na ba ni ngunyang ko na pokan dumumbulo tungo may Wellington. Na kena serer to lang ato chuko na senin tawan indalain doki. Right. Na itala no ni baka valanguno may Wellington. Etu kuni na pokan dumumbulo ni ba ni ngunyang ko ko etambu kya na tatau. Iyo. Nio sabe tu dak nga molako. Ana koko ni unango na. Iya natataw sindo bakan doni. Iyo. Esang talagang nindo bakan doni para bani ngunyang ko may Windy Wellington ya mo pakalalay. Au sa baka Nambilo na sisi na itu nga eda bani uchi ngunyang. Au sa baka binipina ka bi kam dono ka gumay kuku ni ndo sale dingo mana lako. Kita warin kay kuku. Oi. Kita uchi ngay puni mono na kena darat chunga non rasala na ngoni. Me sabsabatu ro puno rangai ba. Nando nga na tukutuku nga nindo na vital no ro sa ka chu ro na ngoni ndo John nga may bali. John yo. Tamay John mo. Ndo nga na lewa ya. Sale da kato sona kena da kato bono na no. Iya sa ba na kan ritu biting ko mi chu na wekang kumay na ilong lamba. Ber ngoni turang no kuku. Belum na ka tirara lebu. Mana tempat kata kau kuku bina boleh bina nomoni beting kau bina kau nomoni lomoni balik. Kita satura kana ngunyang kau nana single bina no. Iya. Eta pasar ngana wallo kalau kana bung. Sar tu mulai rembula. Sa kongangi
sangan ni raw toka ni kitong kay sombungain sa pangbulo tu mo tuira rali po may kuku do bulo pinaka konomitai kita do bikati kadi kita konomitai kita kadi berto konakia do bulo pinaka may kuku wakan ni pinaka chen salai sa masar chukuna bebekani na bono eru may rara na kelo kaya na bono botura may nailang la kapan go sarin kadi tabi bakai tabi saya Usala kali tori. Apa kan ini bilang tuh ya, bilang balik mana saya macam mana kami bilang sa talai saron tono ngoni. Kila na biwe kani itu nanon tapi ponu na ngono na biwe koro tak na biwe ngoni. Mai wani buka. Ngo dona kan rendre ngona biwe ngoni. Right. Satu kuna sa roni biwe kono ngoni ngo. Vivi bale essa ni kobate elombijuki nandona imbe. Lei koto mai na imbe. Oh, pasar salang kata ko kolongan yang kota lengo. Niu nanggai balea. Omomo ni cukumi balea. Una sinron ni no bosabua. Atar sarongan ni kota lai. Ini iya. Omomo. Kunila kata kelala tu na bala. Omomo lago ibikau. Guys serman nangwan ko. Sadur saran lomani bala. Kinta sal nangwan ko ni turen lomani bala. Antam bibi na katumay lomani bala. Nono momo sar TV tu. Sinron ni pasubi nono momo. Iya sinron. Sangol nga mo ko sangay main tambi tu. Rosa kami sar batu. Sangay dubatu. Kinda dalongwani kota lengo sa durumen dora pusi. Durumen dora pusi ken rolo mandon sarnga momo sar TV tu. Pateki konongwani kota le ken rolo mandon sarnga main tambi to dora pusi. Sangay bosa nangwani ko me baka nga me bosu bi busi. Be busi. I rabusi. Au talai chunga mai bini. Me umay kauta na imbe. Abarong to momo rai tu ngapa ko TV sin ready ko me muri. Sarong odo chuko no momo sakila chuko ko na bosong ngo. La ka chumai biau. I rabusi. Ngole chuko ngamai. Tale chuko ngamo ni. Mo me umay kauta imbe. Sa bosoro no momo rai tu ngapa TV. Oi sabi na karabusi. Na imbe lombito ngangure asa ni ko ba. Oh no momo. Iyo. Tapos chuko no momo. Rai tu ngapa na TV. Baka metungo talo chunga ko bibusi. Irabusi. Na imbe lombito ngangure asa ni ko ba. Otu ka nga ko kauten. Atu ta kisar na ngone ko le ko to mena imbe. Baka bombo tali sa sabi na mo sa rabusi. Au sa tataw talo to kami usang ngole. Baka ako me bosi nga bibusi. Ita mo lebito mo imimbi. Sabi na ko baka libusar rabusi. Sabi na ko sa kalungan tamatali takos mo na busi nguri. Iya, kaya kami wari na busi ya. Aro bingo lebito ka tala noni. Irabusi, sabi na ko baka libusar na imbe. Au sa tataw me usang ngole. Sanggay pasarang ko nono momo. Irabusi. Au sa kere-kere, niyo saya to nga parang ko te kinaimbe goreng gele kan na kabinay. Me baka tutulumay, me may dula madana nona misini na nunggu oboro le kambas chiko. Meaning momo ndo to kona kaya. Gai kire ini nga me baka tutulumay me may dula madana nunggu oboro le kambas tu. Leus talongan ngo sa kauten na imbe ni sanggale tu kono koni tu sa kere momo. Mo baka tutuluyani. Mulai dula madana nona oboro le kambas tu. Sinimbera talo nevi kono ngo lestali bale le kabi momo na misini evatu kera ni sa dula linga takanga na no obro turanga kera marama nandra nga modengo na beto ko au kala ni ko na torro chuko na bale ni talo au tu kono chuko kere chuko nga momo kera ni obo to tolo ni bale mole dula mandana no obro le kambas kisa Gali, lista le vale bauta tolo. Le kabi momo na misini me dula ke no novoro le datu. Ke ra ni sa dula linga tanga na no novoro. Le sa dula linga mo kuni tombo ngaro na. Kurang ke ra marama na ndre nga mo demo. Na beto ko ni na tsagare biskete kan benaka na Baker's Fresh Breakfast Crackers ke ringon ni benisini tutoka na nondo bonoa. Pacific Energy, we are who you are. Ni sambulo binakatali nandren nga mo dengo dapo binakati wale na namani veto ko ni binakati nga nambong binakani ko ken na kambanerwa ka pipota kana nondo bono matai na biskete kana binaka na Baker's Fresh Breakfast Crackers ken ngungun ni bedi sini tutok kana nondo bono na Pacific Energy we are who you are. Ano ba pulot siko be rich koro. Sandor kana lumini ko pulot ka chubo num ni talbon. Ano ba ustara chuko ng profile. Tamay verlay si rabo bo bulo binaka serve num chuka kina na matakam nani ko na nugubu bale rebo ni bon kuru isarabi sa warin mataka chuko no bono saya kabi chuko no bono yo so mataka derndo siya mo ba
Lighthouse Freight ngoko na turangan ni Amerika kwa vital lo chuma bikendaru mendola singa menna ngai papa tumay na program go eno buli ken bibal ledi chula Lighthouse Freight ngai suli bora nangu namba ni M-Pesa mengai kepe apa mai bora nangu M-Pesa jauh nak kadi langi bro nak sebelum ni dau ken no mata bubale maleli bola avala rawa au sana tabu ya tu mandanga anye simeli WC Salambongi ili soni tamaitara Solomon Kila James Smiley Rambulu ken no vale Ben Loki inoke male lotawa pa ni bina tal to ni kem ni ke sarna bio kali na bio sei buru da ni sembol mekina gona viti FM bulu bina kama Scotland ya no bombulu to ni venungu karua e peli ngoli kimbua ken na namu mata bubale au no bombulu tal tunga ni ken na bubale nei tini katolu right usangula da tal katolu tin kaba au no bonni ni bina to ni ken na be bubale ke de sara rasa macam Scotland and kapi penangani kuah ke mentotal ngama England ke na buru lebu da banga oni sama macam ke na sa sama cikan dapat tu na mona lebu liba ni VTFM Facebook live and andre ngama dengo na beto ko ni penaka ni biscuit kan penaka na Bakers Fresh breakfast crackers ke Pacific Energy we are who you are lebu sarna post sa lo reach ko na Facebook tuna dora post watching gitu ni biti bata ke weles Pois a bola kan então on ngani ko por Facebook. Santa rede tu na post member di ko na referee ko referee ta kanang gitu au video ke Wales. Sa ora ta na video tambo tu kino Prince of Wales. Kono woto ti minitia luba tai den reserangan no no nek tai. No sandur de ko me redo ko na davo na madala na pasiat. Kona pas ko ngale lutu beran. Kona kan le lutia. Ton da redebi ko ni bakay lutu sara be ko na vengu lew na non lenga takasara ko ni na skonga ya we don't know what's happening da ore de tala mo Facebook na comment e sang wala nga ni robo so baka ta ki referia o ken David biasa buru-buru vera saranga na tu biasa buru-buru ngo son of former England players and Irish players era tu kuno saranga ni sanga ni binaka na nono baka tulewa o referee nang gitu ya le busara mata ni kakamura kimandanga na tukutuku na bola tukutuku vera na biasa buru-buru era mai tal no takachuna era na baka tulewa me da kabo referee na ngono ningito Isari bias na sarang na baka tulewa aure de to kana ngauna atudur mesa sulike na yellow card wana timini wele so ko warning te kirto tunga kana captain akadimo captain ni wele si this is my last warning to you if you guys gonna do it again somebody is gonna go to the bin right ni atudur me asa sulina yellow card ve wele si sanga Gay mesulyo ko na yellow card BVT ken libusar na poko tulo ya da kabo ko na lo manirara nang gitu ya sang sarnga ni sabi to kuni sa lore mga singa libusar nga na bito kuni to nga kena timini weli au sabi sure di chika ni kim ni singa ba rombu kan go na kinda bay nambua au gad men matakani ko men daga sando na pusang ga gitu na turanga sabi sure to ko bi reke sar lo ibiti men da mai sota na bugni kaba berlo Bala sa sure di tal chinga ke no referee me on na kaba ber. Kono referee ya? O referee ya. Oi me samba di foto lagi lo mani kita ba. Yo, bandita ka chula coach so rival lui artu sa tu bagar no dorbo eno buku ningi to katarawa. Okay, baka ito na nanggu piece of advice. Pero to na boys and kami ni kuha si pero to na management ni team. Mesang wala dabi nang gitu ya. Wata ke welis. Siang wala nga nyorto imay. Uyo mo boss sa nga baby tiraramba. Sa lupa tali mo na lubo na dola. Bikin te ke David menta sangule da nang ganga na ganga ya ando dun menta ganga. Sa menta sangule da nang gitu ya wata ke welis sa ochia. Sana sanga ni nang ilis talmai nang gitu ya. Nakanga menta sana da ka nang ono me san focus na management ni timi kerto na boys na tubo da ba. Mena tubani mena paganda burikina na tim ni Australia. Binak saranga. Turakan marama, dotal madon do dengu leka. The babur binak chico be Bakers Fresh. Breakfast crackers. K Pacific Energy. We are who you are.
Ni sampul pinakatali na wakanda o ni sama cuma nandren renga madengu ena kami ni singa vuki lulu ni kuwa ni katini katol ni singa. Right. Ni vulo sepitema. Ngota le namni to kani mai kerandua. Rocks na buta out. Ona bombulu tu ena nabi sei puru-puru rata pangau ni sama cuma kena na kami di kuwa sen dun tu kona ngau na ni nonda vese mati veke mami vici sa kami ciku ni singa vuki lulu ni kuwa. Don. Na katini katol ni singa ni vulo sepitema. So na yasa ni puru-puru ngo sa kem batakalele na berdua. So sa singa lebu. So sambong lebu sa Right part. Sa bakambulu tu eni. En kape pinaka ni kuna puno ta panga oni sema tu mekena bike ni nando soti ni viti oni sema chiku mai na tokola we loma ke burbura bakan ni pinaka tu eni na puno ndela ni benuku pinaka boleh pinaka gravitabi en ya uwa ta panga oni sema chiku mekena en ngalong Boleh pinaka simeli gonga I malevani geng ni dhaka ngau ni sala Daniele dhaka ni valu o pita mbese o Paula ke simeli wai kelo Arto sama cuma no buku ni taka ngoni sala mai malevani. Ya usar mai. Ilo suani tamai tara boleh benaka krea amanda kerau ni dona ser motevi kito. Ka bimbi me kere mai me tallo tak dona turang ni tasiri kena turang ni mbua non rom mai mbua. Ena dona nguna saraya. James Miley rambul boleh benaka kito ngona geng ni Forest Control Service ni Silandi bulare na boleh benaka dobo cuma ni akam ni ko inoke male lotawa ke kem ni kere sara gona VTFM den renga modengu penaka kona italo no kotung chume kona turanga nita sirngori iyo kila undo bango kila suara ndo tukuna sando na ngone ndo yasa na ngone ngu fola kan ibi pono kita ngai bichu ko bakal ko ndo penaka na yasa mendan do le buli de talga mekina na be proseso ana be pono ibi kai bakal sangon ni telebu sorongo na bungan de tu nan ronga mo kila na poso bakan nan ronga sena poso bakan maduato poso bakan kaun robe na poso bakan lau balate dona ngauna ona chuko nan dona pono bini kina sonna ke ngon ni telebu chuko ndor pono bini chiken ngon nan ronga era kase chiko iku saroni kila na da beru tu kuna chiko yo kila tu nan robosa iya ngoi dona ngon ni naitasiri Oke, wabu gitu imbua, gale andone sarandon tarataka kan di tangan salah. Iya. Nakian tarat cukup nambo walu highway. Right. Manilai taka sartu kira nangonengo. Nonong gay turungai ni mana kampan ni tangan salah, guru friends nga kian dorongan nimbua. Iya, doten na poso bakan itasiri, doten na poso bakan bua. Itu. Sartu tangan salah cukup dona kabi, rtunggalin doni andona koru. Gale da mana da kan esa ni Korea na kabia sa mai ba bombo tu turang ni Korea sa ni ngonsal isa do sa chukuna turang ando tangan ni sala au sa mai ba bombo chukuna bukun ni tu kor kitu sa marau ni saya to mai bikito ngon sala au sa bau kere me salai ndo mandala ni sip ni korongo e pale ba kor nimbera nindo ngai suka sama ni pa kondo ni sarbi non rotombos arotong ngai sarorto merto sa one ni pale ba kor Arto turani sangai kata-kata nanguneng kona. Bilo sisinai ngai sosok. Sa lako chiko. Sa sintor chiko kona ngonimbu na karaniang kona. Ota kena bilo sinai. Oke sabe tukuna chiko bi kona ngonitasi. Merausanro. Vi kita una esa songo teile bonitasi nanro amenda sa step. Nro means step. Iya pangambau. Orto maimbua endotani. Iya. En lain ni tabuti nanro. Iya. Sarung ni angkona cukup sanggai bina kata cukup konongan nimbua. Mereka mo konongan itasir miskinal takupa menerusa step. Ni ngono ngarai ni kira konongan nimbua konongan itasir itu bosom. Ocha sanggai nanu mo konongan nimbua oke. Nangau ni kira usana lei susu kini itu mbak. Iya. Usana ngai tu kono buana itu tu me kira usanro. Ngono ngalei susu kira konongan itasir. Sanga konongan nimbo memure ni kay duren itu musali setelah mau konongan itasir robita la jisinga na non ro le sote itu mah sale la ko sarangan ton na ngono sabe be bongile mo sangole itu mo konongan itasir sale susu tu ya be vendente bakal no susu ngai kinta taloka sarabi maya sana konongan nimbo itu sar na rautu sartungan di mana kumbuni rautu sartungan di mana kumbuni pala pa koroni korongo ngai bebe mbuto chukuna puno alum sa ka saran lo turangan nimbua sangai sa ngole mayasa sa ndon total ngana house pipe ni korongo nimbua arosusu tu kita talo korongo nitasir saya no korongo nimbua I tahu iyo ndarukumbu
Na ngau nango, ngau na vala sarabi konongan ni tasiri, balate ni rau susuoro tu gai tukuni ni bang ribu ana itu kutungo, babe itau. Au gere iyo, darumbu. Ika salo malengo konongan ni tasiri, na itu kutungo satu kuning go bua, itau, nasaba? Saya ngau kai chungani, au gere darumbu. Meaning, itu kuno konongan nimbu. Darunro. Abo samambu. Darumbu. Sakila saranga konongan nita sira usana lenga ke. Ke pakai tak bo bana sira buno kirundur tikinongo. Karena tombo kikira wirna lewni korongo kiro kela baki. Dortamani manduali. Sangai buki ngana ko konongan nimbu tau. Au nangau no susuki na manita sira ngono kale leki na tamo no kale butu. Na tak iku tukun cuma ngorbe o sember bondo di sebuta ka bana ngul. Sangai tukun cuko ka mon ronro. Turanga kira marama na ndanga ngamodem. Sana dava tale ena eka bibina kani ko. Bina mo no beto ko ni chumai. Na mo no beto ko ni binaka. Bakers fresh breakfast crackers. Ba bibina ka tal chunga boleh bu. Na beto ko ni binaka. Ne Pacific Energy, we are who you are. Nanu mo chigo mokila tal chunga na vivo sa ni vivo no taleso. Don binaka. Sa nanu mo saranga ko na turangan nita siri mo mero sa takaba. Na takataka. Gono ito kan rocks na buta. Gono mo nito kani Mike Randua. Guys, sa matalaman nan rega mo demo. Ana kami ni mutaka ni pakademo binaka ni samode.